Pa počeo sam dolaziti u Arenu, Polikliniku Arena prije 10 godina i eto, jedini normalan slijed mi je bio da se opet vratim u Arenu. Pa što se tiče veličine, ja sam imao zahtjev da budu manji od prethodnih, s obzirom da sam se i ja promijenio u zadnjih 10 godina. A boja, eto, nisam htio da budu najsvjetliji, nego nešto prirodnije nego što je. Boljelo nije, strah uvijek postoji, ali eto, anestezija je uvelike pomogla da se taj strah prevlada. Definitivno pristupačnost i zapravo pristup doktora meni i vođenje kroz cijeli postupak je olakšalo sve to. Pa još uvijek se privikivam na to da se mogu ponovno smijati i mislim, osjećam se definitivno puno bolje, pouzdanije i jedva čekam da se vratim evo doma pa da svi ostali to vide. Definitivno moje samopouzdanje će biti sad puno veće. Pa eto, u posljednjih 10 godina dolazim u Polikliniku Arena i jako sam zadovoljan uslugom koju pružaju i definitivno se vraćam opet.